Statement iti Gertrude Chapkanya ndiri kumhangarira Tapiwa Mangena ndoda marooro angu. Tapiwa Mangena utei hongu ndinoziva ndakavhiringwa naiwa mai pandaida kuvapa pashoma vakati mari yangu ishoma imbotsvaka iwande. Pandaida kuti ndiende vakati ishoma saka ndofangu mara TGS maroro acho tsiri zamuri kudai Mangena ndoda mombe dzangu dziva zvikuru. Kune vana vaviri vasikana, pane vana vaviri, saka ndoda marooro angu zvese masungiro zvese ndozvida zvese, mafidhlongo nemombe dzangu dzemarooro, uyezve nevazukuru vangu handisi kuda kuti vagare kwavari vari underage. Aiwa ko mukadzi wacho usina here? Hasinayo. Takapesana. Aripo? Aripo. Sumungati wewe uya kuno wakapesana nemuzimezeko naye mzimanda taura pambe pamambo wangu sira ndataura chokwadi yangu semarantungani samuri mukunetsana akanga achitaura nehama dzake vanova vamwe vari pano kuti vamubetsere kuti atore propati atute. Akatora propati akatora akasiya zvakasiya akandisiya nevana akaenda. achendi Akauya achienda kunogara namai. mai vacho vari uyu simungaika mai veuyu kochi chakaitika vamisandlanauso enza kukhuluma pambwendi udaba lwabantwana lolu lungane luyahlupha. Umalokazana nganhlezi laye isikhathi sonke esibukile sisekhaya. Umkakhe chaba esekhwekhwe abantwana bakokuza badingayo. Umkakhe wasesithi yena lo malokazana wathi mama akuyenelisi ukuthi ngike ngihlezi ekhaya ngapha, ngicela sike sihambe siyohlala umkami eTown. Bahamba bayehlala edorobheni liloja khona ngale, bahlala isikhathi eside. Mina ngapha ngikhaya ngiyabe ngakwazi ukuthi abantwana ngale bahluphana. Ngizanipha i-feedback umalokazana ukuthi sesiqabana kumbe sokulomsindo okhona. Umalokazana walokhu ehlezi bethulisile bonke lo mntanami ababengabuyi ngikhaya. Mina ngiphophila lokulima lami ngidlalele ngikhaya. Ngiphondi nje abantwana abakhalele ufuna ukuhlala sindawonye kumbe bahlalisane kuhle. Umalokazana zukuzuku umntanami sebuya ngikhaya sesithi yena mama mina imali ekhwekhe kayisavuki, so ngithe kumalokazana abuye ngikhaya. In fact ekufeni okukakhulu ubaba wami uMangena yikho kwabuya imalokazana. Sebuya imalokazana kwangisusela khona ukuthi mina lo sekathini kasisekho sonke, so mama ngizolitshela ukuthi la nqale ngabona mina ngasabuya ngekhaya kasisekho sonke. Ngenxa yani hayi mina wangithi asikhambe ekhaya, mina ngathi ngangcono udinga imali siloje sihlala koJoyi. Umkakhe lo wathi mina imali yokuloja angisela, ngangcono sihambe ngekhaya siyohlala kumama. So khonapho kunjalo umalokazana thina ngemva kwefa wabuyela. So ukuthi bafika sebexabana njani ukuze babe separate, lapho ngabe semfakaza mama. uzizwile indleko ezifunwa ngusebelo wakho? Ngizizwile. Uthini ngazo? Anti uyakwazi ukuthi yona lamvunyela inyoni itshayela kwadala nina abadala bakhona bena? Angingazi ukuthi abantwana sebeke behlukana kugwetshwa njani lapho. Hayi phela aniselihle ngabantwana lo ukhuluma ngamafidlo kwasangeni lapha. Amafidlo kwasangeni mama nxa wethule kudla isikhathi soleso sokavalala. Kodwa thina besicabanga ukuthi kumbe abantwana babonke lapha
ngabe ngabonke akusakhulumi namakufidlo lisudinga kuphela ukuthi wona ukuhlengelwa abazulu bakho lapho kuphela saka muroti nemasungiro zvisazviti akusasebenzi sukumama moya akusasebenzi amasungiro akhishwa phela umuntu bebonke ndinoda pfuma yangu ngayo nevazukuru handisuro hayi abantwana so bakho phela wenayo you are not allowed ngumthetho ukuthi ngavagare namai vavo good khonoko ikaba wena but ayisuotshoyo otshoyo umnikazi wabantwana wazala uyu vakagara umntwana lo wawungena nalo yini engutsheni so manje wena ufuna ukuhlengelwa abantwana kuphela nxa wangangeni la engutsheni lo ongena nabantwana engutsheni nguyokuzazi lokuzeni ukuthi abantwana bakhe bagcinwa njani simple lazi indaba yabantwana phela so indaba yomuntu wani ngendaba yabo bebabili yelo lalo bakhulumisana ngabake betshintshana abantwana laba bake bahlale ngale kogogo 2 years asindathengeti vana bahlale koko ndosaka ndichitaura saizvozvo katikati esibangaphi bakhona ngale 2 years zonke engakwazi ukuthi udlani umntwana uyave kumntanami ngisasangabuyivele katesi bakhona ngale 2 years zonke engasapoti engakwazi ukuthi umntwana hayi uyabona lokuza wena lokuza neGertrude Taphwane uzawuba leproblem iproblem yakho ukuthi wena uthi sungosu ukukhuluma ngokugcinwa kwabantwana abantwana abasobakho noma ngazibekela ukugcineka asobakho wena iright yakho la ngiyendleko sakho kuphela ungakhuluma ngokuthi lo engagcina abantwana akuhambelani ofuza akhulume ngokugcinwa kwabantwana ngulo habe waya ku-maintenance because abantwana ababhilo 18 years ngabe-state habe waya ku-maintenance manje ngihamba ku-maintenance kutho ukuthi wayi-covered hayi kokonoko phela so ikuthutha bakho khona wafuza utshela umntana akho ukuthi abantwana kabaye ku-maintenance ande wena kwakathesa abantwana bekulo wena hlengwa kuphela hlengwa abantu bakho bolanga amankazana inkomo ezing4 2 aniyezwa bangeke sukumoya uyezwa ufunakala inkomo ezing4 mama ziyabuya nini ya inkomo nyanzokuthi ngiqale ngidinge but manje sezifunakala phela ungabona sufakwe edale lawo futhi ngowaphambanisayo wena wathi walama ama-RTGs abo wazithathela waconvert time yakhona wadla yena wayehlule ukuthenga inkomo wagijima wayakhona ngaroti ukuthenga inkomo i-RTGs ingayenzi lutho wayehlule ukuthenga inkomo wehlule ukuthenga inkomo yini azange ngehle ukuthenga inkomo ngoba yena azange ayibone imali engangilayo waphonga uyalo wathi imali yakho ingadlula kuma-600 kodwa hayi imali ayidluli umuntu engakhuluma naye mkhulu wakhe mina wakhuluma ukuthi kulama-RTG isiyimali engaka olright wena sesikunika iperiod yekuyadinga inkomo zikamama what's the next court date ngoMeyi 25 May isonto 25 May Africa Day uyele inkomo ezing4 sezwana ya ngisazama Precious ngenza iplan kodwa kade sangisebenza ngisihlalele yasebenza kamama kade singihlalela anti imingikhuluma even siyehlukana lo mkambe umama lo wayebuyela endlini yethu ku-1 room njengakhonoko esihlupha njengakhonoko akwenza ebuya eyenza khonoko inkomo zabhadala kusedala ukwehlukana kwethu okwenzakalayo asikwazi ngoba mina ngathi ngisemsebenzini ngathola bebalekile babathathi esasihlala khona batshintsha bahamba
izigqoko zami zonke zatsha mina ngasala ngela mpahla batshisa impahla zami zonke akula nto engasala kodwa la ngisabona ukuthi kusakhulunyelwani induna esiqedile lapha sokubelele lo utasela inkomo lezo mfana uyezidinga Melo pressure sikabuye awudubani lalo umuntu zami nokuthi inkomo ngazithola kathesi lokho kwakho kumfana awusitsheleni wena angisoze awusitsheleni wasitsheleni kathesi inkomo masitsheleni ngoba ngisebenza ungasitsheleni ngoba kathesi angisebenza ungasitsheleni pressure sikabuye beni